So patyo nyo ada na di naunog nga kaslang problema na ma'am. Siguro sir kasi hanmat nga totally nga open ka na kami aglalo no pagdating iti live love life na. Okay po. Ma'am, makipagladingit iti biyang ti JCQ News Online, iti karaytoy nga pasamak, iti karaytoy bugbog to nga anak yung nga lalaki, ma'am. So, mabalin nga maamuan, ma'am, no kasano nga naamuan nyo iti karaytoy napasamak kanya na iti kalman, ma'am. Bigat ti Lonas, sir. Adang amin field ko EJ Badok. Okay po. So, nasa baya nga nagriing, sir, di nga rod 7 o'clock namin day field day mi DJ Badok iso nga inak ijay. So nagawid ak ito kasi agigyan maturog kami DJ Pestok ka pagmikyan. Idi dumatang nak ito sir nakalukat tiri daw nakalukat amin nga silaw. Pero nagdiretso na kami nga nagpakanti baboy. Okay po. Idi nalpas nga nagpakanti baboy sir simrak na agdigos na kon. Pinagon niya, kuya nagluto ak tibalong mo ko na. Ingka kadi agubra ko na. Pero awan sumbat sir. Napana nagdigos sir. Then idin nagsukata ita bangir nga kwarto sir. Gaputa naikanti sun protection dahil matak sir. Okay po. Agtaraya iti bangir nga kwarto sir nga isutayan na. Ta sarmingak ko man. Agkatok sir gaputawan nagraspans indurong ko jeri daw. Okay. Iso diya yan sir nakita nga nakabitin. Pero ti ko sir luklukunak ko na kasi nahilig nga prank iso na. Okay, ma'am. Pero idi kitak sir nakadilat then nakita DJ Dara ti datar. So ako nakawanan. Ngayon, ma'am, adam matandagi di mo na nga attempt na nga aramidin na deti, ma'am. Umuna day jay. Well, sir. Kinhan may expectaran sir kasi busy iso nang mang set up di motor na tayo motor show na. Okay po. Kuna na sir agbasa akti 2 years ma kuna na automotive man pa ilang kuna na. Simrok iso na ti construction sir. Siguro 3 to 4 months nga sumusumrok iso na. Ti ko na kanya na ide. Apay sumrok ka anak ko di ka magbasa kuna. Madimo pa pinagsisirkan mo drang di pa nag-anak ko na. Di pa nag-closing pastor ko na kon kasi dyan. Okay. So inakpailaan ko na nata kahit ko nga mabuo di motor ko na sir. So nag-construction iso na sir. Awan mo ti ana na sir. Last 2 weeks na perdi ti cellphone na sir. May kanya tingal daw nagawid nagkapuji trabaho na. Mada kwartam umutang man ko na. Apay ko na LCD di cellphone ko at dapat taray di katarabakwak ko na. Ingka kasarita ni amam ko na sir, inyawa na mga sigud di kwarta. So after di sahod na sir, nagbayad kanya pero sa ngaribo. Kurang maanak ko next week ma. So binaybay aklat na sir kasi anak ko ma. Ma'am, very open ba deti baruyo? Kadigdi problema naman. No, pagdating ti love life sir haan. I mean, private anana DJ. No, kunak kanya na. 20 years old mo kuya ko na. Ililiwo mga ti adayawid mo na. Ti pakamamang kanya. Ako mismo sir. Agasawa kang ko na. Ako nagregat ti biyag. Nga madamot digiti ma'am amon yung akas ng girlfriend naman. Ada sir kasi kasi dati inauding nga kabsat na sir. Close damot. So amin mo't nga mapas kuha na siguro ti biyag na siguro ada ti time nga ma-share na kada giti kakabsat. Yes, ma'am. Oo. So DJ inaudi mi sir. Di ba nga adagayom na nga taga Mariit. Batak. Oh, yes po. Oo. Nabayag dama nga nagayom kida yes. So idi on and off da. So day jay. Magchat-chat kanya ni Morelia. Magsinsinublianan kan ni kuya. Siya lang sir, pero isa lang bati mo yung ma'am nga gayon. Never nga nagyawid or impakilala na kanya. So, ano tikas lang patyan yung ma'am ken ana itikas lang naduktalan nyo no adaman iti notes na kari iti na iduldulin na order to personal nga gamit na ma'am. Awan pulo sir.
Madyak mabirukan DJ wallet na sir. Lisensya. Mm. Kasi DJ nga rabi sir. Imay mo pa lang nangan DJ Pesto. Mm. Nagawid nagragsa mo sir. Then ada ka birthday iti enti barkada na sir Jente de Guzman. Mm. Naglalangan da amin da ngagbabarkada sa dadta. Until 11. Nga nagsasangod da ma'am. Wait, sir. Mm. Kuna ti istorya damot sir ko nagragsa ka no mo. Kasi nagraragsa kami nga. Nagragsak iso na ko na. Awam mo DJ nadlaw mi nga Ilimlimang ng problema when na. or nag-change ko madya behavior na sir kasi ko ma. Awan ko na. Masayain ba iso na ma'am? Awan sir. Kasi iso na dito klase ti taong nabarkada mo. Although at dati mangibagang Snub. na kasi nung amin kita miso na sir kasi lang first impression mo. Dati tawag na DJ na yan. Kukurso na daon nga kung siya. Okay. So, no adaman ti na sir maan-anana iti barangay is about motor lang. DJ lang no syempre bawal dagiti na ariwawa ti tambot. So, kiniso na ngamin sir jakam mo nakutiti ima na nga agdra-drive. I mean, try ko na nga kasi amo mo ti agdrive. Change gear. Urehan nga marigatan di mo to kas jay sir. When? Okay. So, mahilig ting When? So, kaya basta pikar. At pikar sir kasi ngamin. Di lang ti pa ka-involve na sir. Di high school, is well, natural lang. Madigitikas lang panagparparamdam na kada kayo nga dakas to'y nga mapasamak ka niya. No? Awan sir, pero di napasamak detoy. Nabit kami pa yung ngamin nga nagpinat sir. Kasi nabit kami pa yung nga nagpasinamat sir. DJ, okay. Yes po. mother ni Katugangag sir, natay. Then kunana kano iti barkada na, babarkada na ko duwa ti nakaiba ka kanya okay ko. Na maipunpun ni nanan nati kat sumarunuak kunana kano. Pero DJ nga sa unda sir kat handa nga nagasyow when nga ipaypayso na. Kasi joker mo iso na sir. Since awan mo tinagbaliw nga garaw na, so awan iti kasi lang nag-assume nga talaga nga kaya na nga rin. So, kas lang kaditi nga napasamak na ma'am, ada nga talaga iti kinim-kim-kim na nga problema na nga haan na nga na-share kada kayo nga naganak na kanda iti kakabsat mama? No, panggap kanya mi sir, awan mo't kasi okay kami mo't amin. Okay mo't yan. Pero lately, amok nga, di pasamak ti tito na nasakit kanya na. Di pa nakapaltog na talaga nga nagadutit mangmangig na. Answer nangado DJ kasi lang question na kanya nga oray siya ka mo nga sumbatan kasi siya. Okay. Kasi di nga min anggal na sir kat nabaybas pinaltugan da dito nga sa kana. Napamahal. When sir kasi take ko na nga kasi lang awan iti tao nga han na nga ka-close eh. Medyo rough man iso nang talaga siguro nga DJT way na mo pero na-care nga min iso na sir. Ure asin ure anang ure ubing nga basit mabalin na nga itaray. Ubing nga basit sir 1-year-old iyawid na anak ti barkada na sir iyawid na paturugan na agpat nag-intibalay sir. Okay. Kaidaon na nga talaga sir. As in kaidaon. So malapitin ti ana. Ben sir. Tas no ubing mat sir. No once nga nagmotor ada nadalapos na nga ubing idta. Urehan nga mo di inana itaray na. Aglalo di anak ti kayong ko sir. Na makita na ditan no Kuya Aaron no kunanan taraynan. Intag miki intag halo-halo. Tulod na to uwan. So, kasi sir. Ti anan. Okay. So matigas lang patapataon yung ma'am nga ano-unog nga rason o apay nga inubra na DJ ma'am. Awan mo ti amumin sir. Pero lately nga min sir 2 weeks ago siguro. Nagregalo ti cake. Pero kami nga amo no sinno DJ Inikan na. Kasi may isang aldaw sir si Mang po nga nagapo di construction. Ada ti cake J preset. So kung na ti inaudik nga anak ko.
mama balinti mangan ki dito cake ko na. So kunak haan anak ko kasi hantay bagi data ko na. In dateng ni kuyam. So jak amo no pagatang daor adda pang tadan na ko. Okay. So aging nga awan ni manong mo, amo nga kutkut yun. Okay. Pero sutil mo di anak ko sir nga inaudi kasi pati siya mo kiidi kasi kinit-kita mi sir kitantaman no sino pang tadan na or adda kasya. The letter na. When sir kasya. So kinit-kita mi ininayad mi nga ini kaaya mi lang nga detihan na nga ma-detect nga DJ o kikot na lukatan. Okay. Kinarabyan na DJ sir binulod na DJ motor ko. Pidya mo inong umputon no pagatang ba or when. Okay. So ma'am, kamaudyanan na mensahe man ma'am no kas bilang man ada digitay napaspasaktan na or ada digitay manggurgura kanya na iti karay ito'y nga mauding panakakita yo karay ito'y bugbugtong abaruyo ma'am. Deti anak ko sir ko simple lang mat isuna. Man nakigayam mat pero pagdating iti basketball kot adala ta DJ haan nga maiwasan nga pinasakit ka siya. Yeah. So no mapasaktan ka mabalin nga bumalas ka siya sir kasi mapaspasamak kanya na dito. Pero dito ngamin anak mi sir amo miti ugali na since anak ko kapamilya isong amok ito ugali na. No basol na sir. No basol na DJ pasamak. Deti haan nga gununin, haan na nga ikatwiran dya bagina, no once nga awan basol na, haan na ka nga pasublatan na agsako. na. When sir, kumbaga i-fight na DJ right na nga talaga. Kasi ti anana sir, kababalin na dato. Kin man nakikadwa sir, na laing mangisagot. Dagita manok na kunak no, dagita manok na, no, para iti barkada na sir, Pero barkada lahat. open, when, da kami dagita naganak nga, no anati pagayatan deti barumi ket Susuporta kayo. men sir kasi oreda kami na deti na kwa kami mga agtulong Lagsa nga kasi ili. men sir Okay ma'am. dati barkada na sir nga ni kamang idtoy Ilocos Sur pero ada Hawaii di nagbakasyon sir halos everyday nga isu kadwan na Okay ma'am. iyan dati DJ nga lalaki sir ket han na nga napadasan ti kasalang nagubing iti kastoy nga kabundukan. So dati since dati anak ko sir ket hunter iso na galati digita wild chicken kasya taytayab. Mapandag paltog ti rabi sir kadwa na DJ Hawaiian. So DJ mo ti kasakit tinakom na kasi di ko na nga kasano ang tupay no agawid na po na kasi mapapulutan kada iso amin jak problema ko na DJ han ko nga maramraman na DJ ayan ko kuna na iso na ti pakaramraman Okay ma'am. nakadado nga inyaw awid na sir DJ nga taytayab as in talaga nga iso na pa iti may isa nga nagparpartit nalang maiyawid na di Hawaii DJ. Pinabalunan na. Idinadamag na sir. Pulos nga dyan. Mamati manang. Kasi uri na kami sir. Kat di may mapatyan ka. Ang aging gaita nga. Bakit kita nga. Nakainda iso na dintan. Pero kaslang kahit ko ti agreeing ko. Okay po. Oo. Kasi never nga. Hindi panunod ko nga maramin na din. Okay ma'am. So no kas parigan ada iti makabaybuyat at ma'am deti pa nag sarasarita ta ano iti kas ang mensahe ma'am. No adati kas lang problema nga han nga ma-share. Han mo nga ma-share iti pamilyam. Kaming iti pamilyam. Adati sa baling nga tao sir. I mean, no adda barkadam, adati mapagkatiwalaam, na asidig kanya. Mabalin mo nga, i-share kanya da. Okay. Danto, deti putulom, deta biyag mo nga, binulod mo. Te kunak sir nga, kakaiso nang hangkang agsakit ko na. Kakaiso nang nakataltalubok ako na si ka nga mismo tinang gisubli, tabiyag mo ko na. Kasi may isa nga inasar ko na may isa nga anak ko nga lalaki. Di ko nga
Imbes nga si kanto ti mangidulin ka na kami nga. Ganak. Nagsakit nga. Siya, kapamilya na nga inana. Ti mangidulin ganyan. Okay po. Okay. Kas lang Ako mas lang. kay kayat ko sir nga. Mas maawat ko nga nung nagsakit la ko maisuna. Mm-mm. Kasi dahil ko jak mailadawan ti sakit na sir. Okay, ma'am. So, patsin yung ada na di naununog nga kaslang problema na, ma'am. Siguro sir kasi hanmat nga totally nga open ka na kami aglalo no pagdating iti love Love life na Okay po. ngum no problema sir kasi tay ko nga amamok ti ugali na Mm-mm. noong tamita han nga may nangan ka na kami kinagura na kami pero no inong tamita Imay. imay awan anyaman na sir kasi jay nga kang kanayon sir Kasi kinasingkot naman. when sir kinno ngamin kasi nga haan nga umay kada kami sir mapangkada kita barkada na so tigay barkada na sir since keep in Taga-amo touch kayo. na when kada kami tita di ka madanagan paturugom mid ni Aaron pinakami kasi Okay. isesendan to kanya tigay picture dan sir iso nga naana magkiday ti anak ko kasi minsan iti ado ti makaamamukin ado iti mabarbarkada na sir